В Лахте сегодня проходит какой-то гоночный сбор. Машины гоночные. Какое-то соревнование. Ну как оно? Ралли, наверное, по городу проходит. Здесь такой лагерь разбили напротив концертного комплекса Сибелиус. Заняли всю парковку. Где теперь людям парковаться, неизвестно. И по городу гоняют теперь. Вот таких машин. Очень быстро едут. Такой ковбой в шляпе. И вот гоночная машина скрывается в пыли. Эти готовятся для старта. Еще одна вышла на трассу. Eleyhyrskeen Nevöt Kaivos, Matti Hiltunen, Historic Rally Club Finland ja Hilvan Ilvi. На гонку. Что это за No niin, minkälaisia odotuksia päivän kisa? Edelle vaalivaiheessa missä. Tiukasti täytyy vääntää Hilvanillakin 2 päivää. Joo, ottaa vähän vanhalle. Ну давай. Raskaa olla. Кочегарь. Kyllähän siinä ajamista on, siinä on koko reitti taitaa olla 600 kilometriä. Joo, meillä on autokannan ikä on nyt 215 vuotta. Kyllä siinä riittää. Joo, näin on. Oikein hyvä kisa viikonloppua. Запорожцы как будто. Ja kun katsoo tästä sisälle, niin kyllä on auto ja autosivusta, niin kyllä on viimeisen päälle tehty, että kyllä siinä moni saa ottaa oppia ja auto pidetään kunnossa, kun kisoihin lähdetään. Все, гонка пошла. Sen jälkeen siirrytään ryhmään 1. Eli tulee sellaiset autot, jotka ei juurikaan ole sitten. С этой стороны Сибелиуса тоже разбит лагерь гонщиков. Разогревают свои тачки. 3 tuntia on aikaa, kun Или ремонтируют. sitten tuo kärkiletka